Anyang aki din! Hello, iti kapibintasan a prinsesa. Nakariing kandungok? Ay, makapakilig ka mo't my love. Uray laaglag to to'y puso. Wan, my love, kaririing ko. Ngam sa anak unay anak katurog, tas ikamot latan tilinaon ti panunot ko. No kastangag kidamak, sikat ti matagtagainap ko. Kat no agmulagatak, tilatakin na po, gim ti makitkita. Apo aya, una yun amamimiss ka, my love. Day taman, nag-sweet ka maten, my love. Isungay ayaten ka unay-unay, sis. Kaday tinay, agkan ka man oray iti telepono laang. Aday ta, napnuan dungo nga agak. Ay, kinikilig siya ako. Ay, ayatin ka matunay, pogi. Si kalaang awanan sa bali. Promise, mua, chup-chup. Promise, my love. Basta ikaw ang aking prinsesa. Isungarod nga ikarkarigatak ti agurnong. Tapno makapagkalaysatan adagos, my love. Katnay, apaw, nagriga ti long distance relationship. Iti cellphone laeng akanayo na makatungtong ka. Una yan. Kaya't kan unay ama ka din na. Ken makita iti inaldaw-aldaw biyag ko. Ay, sige nga rod, my love. Agtrabaho ka na imbang tapno makaurnong ka. Kat makapagkalay sa atamuton. Ngamne, trabaho ti asikaswam dita Saan sa Bali? Opo, my love, so sweet. Anya lakit din. I love you. I love you too, my love. Sige, awagan nakmanen inton break time mo. Chup-chup! Bye-bye! Okay, bye-bye. Paray! Itay pala nga uni day ta cellphone mo nay. Apaw, agsasaro no to text. Nay. Daytoy. Kita man bait. Ang mga no emergency. Kita ang pare. Ang mga no asino day ta. Na. Kita kuman nga rod pare. Amangan kiti no emergency nga agpaiso. Ay sos. Nises may labmet gaya manan. Ay na. Sos. Mabait laang tabasaak man. Naka-ado ateks na nay. My love, nasaan ka na? Kumain ka na? Baka nababasa ka na ng lingat. Awanak pa'y matngarod amang punas itilingat mo. Anya ti ubra emon dungo. Apay saan mo sinasagot ang tawag ko? 10 missed calls. Apay saan ka nga ag-reply? Naka 20 text account. My love, reply ka. O baka adan sa balimon. Iso sa anak replyan. Baka agdedit kayon. Isuan nalipatan na kon. Pogi, ag-reply ka. Sos! Patay kang bata ka pare. Nakadadugaya man ang message ni my love mo. Ay ngam, amu naman. Amadama kang agtrabaho. Sos, sa bali pa hindi pampanunutan na. Nakidit kan samot tayo iti sa bali kung kunana. Ay, isungarod pare. Kaya't nangamin kat minuto ti i-update ko kenkwana. Ay sus, nakasarsara ka ko na talaga. Tani, 2 oras matgaya man nga agpaiso. Sus! Bantay sarado ka pare. Uray LDR. Wano long distance relationship. Ha! Asino nga imat nga men, ti sana matanakan iti day ta kinapogin pare.
Ang mga no isukat mo iti sa balay. Uray siyak mata. 30 missed calls ko naman. Kan 20 texts ay shout! Ay, nagbayag asumungbat. Hello, my love? Hoy, si Kapogi. Apay anak kabaybayag mo asong batan ti awag ko, ha? Nagbayag mo lang ang replyan ti text kan chat ko. Ha? Amangan mat no sa balinter aramidam dita. Amangan mat no addan chicks mo. Ha? Oh, my love, mat. Amom mat na iti ubrak. At daa kita ijay sirok tilugan. Mada mga grip reperak. Saan mat ama bali na kanayon nga igim ko ti cellphone ko? Tagungat mat ni boss. Kan may sa, nagado ti customer mi itay. Raspay. Palusot? Di ko namket di. Talagang addan babaim dita. Ha? Amangan ket di no isupay ti madama nga i-prepare mo. Kunakan ka, Pogi. Adala maamak ag sagana ka kanyak. Ha? Saan asyak tiluklukom kunak manan? Ay, anya ka mo, sis? Saan ka makawawat? Di umay ka ditoy. Taumay mo i-monitor dito CCTV ti shop. Makitam ti amin ngar aramidag. Makitam, may turad nakpayon ngongtan. Ha? Kastay ko nakkan Pogi. Apay ti ko nam, itulok ko ang maagaw na kati sa bale. Ha? Kukwa ka laang, nawatam, nawatam! Ti awanan bayin, inidip nan ti cellphone na. Talaga nagbalbaliw kan Pogi. Sigod anak ka sweet ka kanyak. Kanayon mo asong batan ti awag ko. Kan nag-reply ka dagos iti text kan chat ko. Maamok lang at delim-limod mo kunak manan. Ha? Makitam! Ay, nalpas man ang timay sangal daw. Makabanog, mate. Nagado nga minti imparipir na kiti customer. Nimbaglakid din tanalpas ko amin. Dakal mo't basit kita. Anos laeng Pogi. Makalungaw kan tumat laeng. Tinasaya at maturog akon. Ne. Unay madaytan? Kasla earthquake advisory. Kitak man. Ni madlagayam sis. Sus. Alauna pa ilang iti parbangon. Anyamatan. 99 plus messages sa 56 missed calls. Makadisturbo iti pan naturog. Kung naglakid din ng emergency. Aguray ka man. I-off ko man lang ti cellphone ko. Aday ta. Ituloy ko kitdi ti maturog. Pogi, naka 90 plus messages akong kankwana. 56 missed calls, mare. Ngam di naklata sungsung-batan. Parbangunan ngam awan ni Hoy niha. Ay, mare. Ang mga nunapan mo na kabaret. Nagbiro kiti kasugat mo. Ay, padasan na. Makaraman kanyak dayday. Amom nga rod, kat ada kami dito Ilocos. Isukat adami dito Bagyo. Ay, mamwak, mare. NBI kaya ito. Nalaing nga imbestigador ko naman. Ay, trunes, mare.
tinasaya ating karantaan. Tamang ano da kakabkabalay nan ijay bagyo. Iso asaan na kaamasang asong batan. Ay namara ka si kamat. Sana mabalin. Kukwak lang ni Pogi. Kukwak lang, Mare. Jak itulok asabali ti agnumarkan ko na. Go, Mare. Ilaban mo at ikarbang kami ti ayat. Hello, paray. Sapsapulan na ka ni Baus. Apayasan ka kano simrag. Itay pa yung uray na ka. Pare, nasakit kami di pagpagig. Ay na, kinagagat mo na itan paray. Kasanaw, diretso mo't kami di pa nagtrabaho. Ay, saan ka pa yan na nag-day off? Ay na, marigatan aray tabagay. Masapol ang ag-day off kamat kamay. Masapol kami na makaorno nga kadagos, pare. Awan sirbi na taornong mo paray. Na magastom tumat lang, iti pa nagpa-ospital mo. Pare, Sige paray. Tay bagak kinibaws, masakit ka. Agina na ka pa ilaan nga raw. Agpaimbag ka. Dumaw asak to dita ka seraminton malaw. sige pare, agyaman na. Malangarot paray. Bye-bye. Nay, sino nga tanay ito si Mardang dito yung batog ti Siapmay? Ang mga nagpatarimaan ni Tilugan. Hi, Jigger. Si Kamot Gayam ses. Ay, nakaumay ka man dito yung bagyaw. Wan, kat, ayan jay gayem mo analaing nga agulbod. Ni Pogi, ti kayat mo asawan. Iso ti ginagaram dito eh. Asino kumapay? Ayan na, iparang mo. Ay na, ses. Saan ka kumangagis iskandalo dito siya? Pangaasim Ta saan nga to ti boses mo, tanay? Nakababain ka na kiti customer, may. Awan bibiyang ko. Ala, irwar mo ni Pogi. Itan! Ay na, sana simrek ni Pogi, ses. Adda ijay dagos na. Masakit. Ay na, sobrang aminan ti bannog na, iti pa nagtrabaho na. Di ko namkit di. Rason na laang masakit. Siguro, napanakidate. Kung nagtupay kat, insukat na kun talaga. Anya lakit din. Sana kasya tigalad ni Pogi, ses. Si kalang tinubya na. Nasingpag tigayim kaw. Ay na, di mo isakit da ya Pogi. Madanunak lang adda sa bali a babae ijay dagos na. Talaga ang makita na, makaraman kanyak da jay. Ay. Madi ati kasta nga obram, ses. Sos, mapukawan ati kinataraki tigayim ko no kasta. No imbagak nga aramidak. Aramidak! Sino nga taday ta? Tinasayat. Mapankuloktan tiri daw. Mabidlang! Anay ko! Siyak daytoy! Apay atinong panak. Anya ter aramidom dito yung bagyo. Mas naaw ka pa'y lang no apay asinipat ka? Apay adi mo sungsung batan dagiti awag kan text kas kada chat ko kan ka? Sis, masakitak. Tinumpanak pa'y. Nanayunan pa'y ti sakit kon. Ulbod! Ti ko namkit di. Iso anag-absent ka. Taadaing nyawid mo dito'y ababae. Anyan ay ti ibagbagam. Nan, kita man di babaem. Amok ngay lumlamang mo. Ay na, ses, aya. Adda siguro dito'y sirok ti lamisaan. Dito'y likod tiri daw. Ay, dito'y banyo. Ay, dito'y sirok ti kama. Wano dito unag ti lakasa. Wano dito'y ayan dagiti karton. Ay, nangidulinam iti babaem. Irwar mo! Irwar mo! Unay kan, ses, aya. Saan kung tupulos ama aramid ti agbabae? Taloyalakan ka.
Ngam. Oh. Sumobsobra ka maten. Awanan ti peace of mind ko iti kastangar aramidam. Makapa-stress kan. Pogi. Wences, nauma ako iti kastang ugalim. Apa iti panagkunam? Agnanayon ang maawatan ka. Ho, ses ka talaga, obses. Pogi. Kaya't mo 24/7 tang agchat-chat kan agin inawag. Sana kla nga makareply adagos kan ka, kas kalaason at taul. Unay kan ses, saan ka robot? At da trabaho, saan lang ati makichat ter aramida kan ka? Sorry, ay-ayatan ka nga minunay. Diyak kaya tamapukaw ka kanya. Oh, nauma akong ses. Hala, kayat ko ti agin na. Oh, kasla ko maro ti sakit ko gapo iti ugalim. Tinasaya at agbrektan. Umanaw kan dito dagos ko. Agawid kan. Masapol ko ti agin na. Hala, panaw! Pogi, Pogi pangasim, di na kumamot papanawan. Pogi, ay-ayatin ka unay-unay. Pogi. Diyak itulok nga i-break nak ni Pogi. Iso lang, tinakariknak, iti ayat. Oray pandak, ay-ayat aglata. Pogi, my love. Dituyak lang tersena iti sango ti dagos na. Uraya karumuan, pasurutag ti papanan na. Dayjayan ni Pogi. Rimuaran iti dagos na. Apay ngay nga adda imet na at traveling bag. Papanan na nga ta. Ay, tinasayaan. Surutak. Nagsardang iti bus station. At naglugan iti bus nga agpailokos. Agawid ijay lugar mi. Ang mga nusurutan na. Tatiam muna, nagawid ako. Tinasayaan. Aglugan na iti sabali abas. Taun-una ak amakadanon ijay Ilocos. Oh, aday ta. Nakaluganan ni Ses. Katni, umanaw ang tibas ang nagluganan na. Ay, nabang ara na kiti gusto. Anyamot na daya babae. Imbreak ko lang ako dun. Surot pa ila surot. Ay na. Imbaglaan hinta nakapanunot ak adagos iti pamuspusan. Iti kasta. Kat makapanaw matlaang daya babae. Tinasayat. Inak sumapol iti sabali a pagdagusak. Iti kasta. Saan nak amatuntun. Kan masapol ang maddaanak iti peace of mind. Ay, agyaman na. Anyalaki dinaya. Apa yun, Mare? Kasangsangpot mo ba ilang manipod iti bagyo nga magsangsangit ka? Kasano, imbreak na ko ni Pogi, Mare. Sinurot ko pa iji bus station. Tatiam mo katag pa Ilocos. Ngam saan matgayam. Ha? Kahit na pananangay? Ay, diyak ka mo, Mare. Diyak mo't lang maawagan ng tinumber na. Imblock na ko ni J Messenger. Ay, awanan ni Pogi. Awanan, Mare. Ay, anya lagi din. Si Kantumat ngamin, Mare. Obsessed na obsessed ka kini Pogi. O anya, naumamatan siguro ayay tao. Nagtoxic tumat ngamin ti ugalim. Makapabagkel kamat ngamin nga agayad. Ang sana bale, Mare. Adu pa iti mas Pogi nga mison. Mare. Ay, ayatak ni Pogi. Agbababawi ak. Agbalbaliw akon, Mare. Aww. But then, ano pa, naudin ti amin.
kinasaya at lipatin mon. Oh, may kan. Agpalami istakit di, babae ni di arat. Ala, umay ka dito eh. Balbaliwam day tanga ugalim. Una yan, obses ka iti lalaki abandak, anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Jane Badwa Mintunes. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Anya laki din. Sa dino manan ti papanam, Tomas lakay. Anya kalaki din ay. Damagan pa lang kit amumot asigot ti papanak no kastoy anapudot ti panawen. Anya nga iti amok, no di tapuon ti kayo manan, wano sa dino man ditan. Ijay anda pare Lucas. Nagpudot dito balay. Jak maanusan ti pudot na. Masapol ka di amapan ka ijay. Katwan ah. Mabalin mat amaturog ka pa ilang di tapuon ti kayo di taruar ti balay ah. Sanin? Mapanak langin ijay anda pare Lucas. Asino nga rod ti agbati dito balay, kat mapanak ko mamakitsenda ita. Uray saan ka na mapana ah. Agluto ka langin iti pangaldawan ta. Mapanakon. Uray saan kan amapan iti ayan ti kumparem. Agbati ka laangan dito'y balay, tarumwarak. Agkita ak tumit laang no adda tilako da nga electric fan ijay sentro. Tagumatang akto. Adda akon, Mari Gracia. Apay nga itakalaang Mari Miling. Alas 8 matitulagan Alas 10 itan. Ay napasensyakan, Mari Naglabaak pa'y ngamin. O sige, agtugaw ka pa'y nga roda. Pagururayan ta iti pagluganan ta. Mari Gracia. Amangan no adda ti amom apaggatangan iti electric fan. Uray jay saglala ka laang kuma. Ta iso ti kabaulak agatangan. Ado ti amok Mare. Iso na laang ta second hand mat. Okay laang, Mare. Tinapatag, mayat pa'y ti quality na. Sige Mare, isurok kan ka ano sa dino ti paggatgata nga karagiti second hand agamit ko. Nakapalingki ka ka din, Mari Gracia. Wen Mari Miling, siga ngay. Awan ka di daddo maagatangam? Awanan, Mari Gracia. Nakapalingki kan nakagatangak matan iti electric fan. Nagmayat day ta napilim nga electric fan, Mare. Kursunadak ti kulor na. Sakpay lang ti ko na, Mare. Nalaingak nga agpili no may papan iti kakastoy abanag, Mare. Inta nga ruden agura iti pagluganan ta. Tapno makaawit tamatan, Mare. Sapay mabisina kon. Sige, Intan. Sigurado ang mabisin matan ni Tomas. Sapay awan ti inlutok amasida. Apay nga ita ka lang Miling. Anyat orasain. Ay napasensyakan Tomas lakay. At idug ngamin ti pila ijay paradaan itay. Ayan nga iti electric pa na ginatag mo. Adda ijay ruwar. Ingkaman kit di bagkatan tayo nagmo. Ingka mga agluto iti si ta. Tayo nagkumutan ti electric fan na ginatag mo. Inayadam abagkatan ti electric fan na ginatang ko Ang mga numadadaal adagos. Sapay kagat-gatang ko lang data. Anya kami. Amo ka. Sana masapol nga ipalagip mo ta damot panunot ko. Dahito iti ginatang mo nga electric fan, Miling? Apay kasta ti reaksyon mo, Tomas. Saan ka di nga aglang-langa nga electric fan data? Ay, sana kastati kayat ko asawin. Anya nga rod. Daan mo ti electric fan na ginatang mo. Ipadas mo ngamin nga usaran Mabalin pa'y mausar dayta. Si kamot. Jak kayat nga usarin dayta. Daanin. Samay sa. Amang ano... Amang ano anya, Tomas? Amang ano na tayo ti sigod nga kinkuko iti dayta nga electric fan. Naligatain. Anya lakit din to'y asawak aya. Kumkumpurmi man ti mapampanunot nan. Kasano nga no... Ay sumardang kan, Tomas. No di mo kayat nga usaran, bayam dita, tasyak ti mang usar.
Iyon nagkupay laang dito'y silid tato'y electric fan Tomas lakay. Di mo aramidin day tamiling. Ikargam dito'y salas. Unusan, ijerwar. Anya nga minti kabutang mo aya. Ay basta! Jak kayat nga usarin taginatang mo a second hand nga electric fan. Apay kumasaan. Anya lakit din aya. Basta, kunak nga rod. Kayat mo man wano saan. Dito'y silid ti pangikargaak iti daytoy nga electric fan. Ay, di mo padpadasan miling. Na, anya ti ramidam. Makitak lang day tayo nga electric fan dito'y silid. Makitam, dadaulag. Nay, imay kamot dito balay, pare Tomas. Dituyak pa man nga, gisambay pare. Nagpudot nga min inji palay. Agawidak indot malamalim. Kunak man no adda ginatang ni Miling nga electric fan yaw. Ada nga Apay ngay, nga adda tinggam na. second hand ba't ginatang na pare? Anya kumano siganhan. Tinapatag, mabalin pa'y amausar, pare. Di mimut amo no asino tinangusar iti dayjay nga electric pan. Sakbay a ginatang ni Miling. Kasanungay no natayan ti sigud nga akin kuko iti dayjay. Ket simuro ti alalyana di balay. Ay, wala niya. Ay, sus, delikado kayo. No pudno day tanga atap mo, paray. Wala nga rod pare. Am-amaw ni pare David akarupa tayo. Apay ni pare David. Kimatang kano iti aparador na nga adda nalawa asarming na. Katunggal ag sarming, adda makitkita na ababae iti sarming. Kunakon kahit. Ay, isojak kaya ti madan iti usar as second hand. At dagayang manan in-order mo apagtugawan, Mari Miling. Nakitak ti in-deliver da dita balayo itay. Ay, ratan ti materyales day ta apagtugawan. Iso aginatang kun tamayat mo ti quality na. Wen nga rod, Mari. Kursunadak ti disenyo na. Iso na laang ta inununaan nakmat. Mayat da di apagtugawam. Kabayatan ti panagbuyam iti TV, Mare. Ayun maray, pudno tanak nam. Iso na laang takabuteng met ni Tomas di second hand nga usar. Anya? Wen, jay ito pa'y electric fan aginatang ko. Di na kayat makikita. Makapakatawa mo't dita apari, Tomas. Anya ko matipagbut ngan na ngay, Mare. Amangan ka no natay ti sigod nga akin kukwa iti electric fan aginatang ko. Nag-o imot dita apari, Tomasen. O, talaga. Siyak tupay. Second hand amin nga usarmi. Aging gaita. Awan mo't madlaw asab-sabali, Mare. Rabin, pare Tomas. Awan ka di pa iti plano mga agawid. Ibagam laeng no kayat mo ti maturog diti balay, tanayunak ti lutok abagas. Ay, saanan pare. Agawidak inton madamdama. Sigurado ka? Wun. Kasadaw no dal alya simborot iti second hand nga electric fan na ginatang ni Bagat Mau. Padasan na ti agpakita kanya pare. Talagang aglaban kami. Ne. Kasla timurod ka mait paray. Nagkapi ka lang, timurod ka. Dahil talagang alalya ti pagbutbut nga. Ay, sige. Agawid akon pare Lucas. Sige lang paray. Agad anad ka, ah. Adamot tugaw dito salas. Sa dino ngay manan tinaggapuan da ito atugaw kat awan mo't kasto pagtugawan may. Ay? Wano in-order manan ni Miling da ito? Nay, simangpot kamot gaya man, Tomas lakay. Sa dino manan tinangalami ti da ito pagtugawan, Miling? Second hand data. Ginatang ko iti online. Anya? Kitaam nga minti disenyo na Nagmayat saan ka de? Ay. Saan adito'y salas ti pangikargam iti da ito'y atugaw? Irwar mo? Ay na, bay amlaang di tatapag tugawak no agbuyaak iti TV. Ay, salbag. Kasanulangin no natay ti akin kuko iti da ito'y atugaw. Sapay kanayon nak nga umismo tunggal rabi ay. Kinasken adito'y salas ti pagnaak amapan i JCR. Nay, napaulimag ka man, Tomas. Ay, di mo ipilit ti kayat mo, Miling. Irwar mo day ta atugaw kunak nay. Jak kayat amakit kita dito'y. Ay na, kayat mo man wano saan. Dito'y sala ti pangikargaak iti day tatugaw. Ay, anya lakit din ti kastoy mapaspasama. Makais-isbu akon. Hanggang, adak pa ilang dito sa alas may. Inayadak ti magda. Ay, anya nga na dyan. Kasla damot babaya na katugaw iti pagtugawan ang ginatang ni Mileng.
Kan apay ngay. Agkorkori mo ti electric fan ket Mileng? Kunak man, lumapan ka umisbo, Tomas. Ay, ada nakita ka babayan nakatugaw iti ginatang mo apagtugawan. Kita ti electric fan ha? Agkurkuray ket saan mo't anak saksak. Ay nalakay, imahinasyon mo laang dagita. Kumkumpurmi mat ngamin ti mapampanunot mo. Kaduan na ko mga umisbo mileng. Mga no makaisbuak dito silita. Ay una yun day ta kinatakrot mo. Ala, inta, takaduan kan. Awan mo ti makita ka babae iti tugawan na. Agraman ti electric fan ta. Awan mo ti makita anakaskas dao ang mapaspasamak. Adda nga rod nakita. Ay nano si kalati nakakita iti dayjay. Mga no saan ka na makasaaw? Aping nga daday ti daan atabo ta dito'y siled, Tomas. Baybayam lang dita. Di mo ibaga apagbalinam nga arinula daytoy. Baybay amla dita kunak na Aping nga min aya kabutang mo ti electric fan kan tugaw a ginatang ko. Anyang iti amok. Ang mga no ado ti alalya si murot iti segenhan nga electric pan. Kain tugaw aginatang maw. Sa pa inkarga mo't ije salas. Ay nalakay kan ngam aging gaita. Mabutang kalatay ti alalya. Sigaman mo iti makakita iti white lady, black lady, wano niya laditan. Naimbag ko ma, no napipintas da. Kasano nga no kadardara da. Kas kinunak itay, amangan no imahinasyon mula ang dagita, Tomas. Nay, nasapa kamit anagreeng, Tomas lakay. Ay, agawidak pa lang iti ayan ni tatang. Sapay umay agpasyar ni nanang dito'y balay ita. Sana balay, tada ka mo. Adda ka di parikot mo. Salud-sudang pa lang. Anya kalaki di. Ammom, Tomas. Awan ti madlaw ko anakaskas daaw kadagiti nagatang ko ket. May bagam ti kasta, tasan asikati nakakita. Ay na, think positive nga min Tano siyak, awan mo ti makitkitak nga alalya. Kas kanayon ko nga ibagaken ka. Amanga no imahinasyon mo laang dagita. Kumkumpurmin tumat nga min ti pampanunutam. Apay adi mo imbagbaga nga agawid ka, Tomas. Nimilingay. Nabati ije balay, tatang. Apay, adda ka di saan nyo ang nagkindawatan. Kasano mo ngamin? Sikenhan mo dagiti ginatgatang na nga usar. Awan mo't parikot no sikanhan anak ko. Tinapatag, mabalin pa'y mausar. Kasano nga ino natayin ti akin ko kakadagijay. Kat simurot ti alalyada ije balay. Adan to pinakitak idi rabi. Amangan mo't nga main no kumkumpormen ti pampanunutam. Kat imahinasyon mo lang dagiti ko naman nakitam. Kwa, tatang. Jay, Awan ti dakes na do sikanhan ti usaryaw anak ko. Awan ti rumbang nga pagbutnyam. Saan mo't apod no ti alalya? uwan met kit di Nalabos la siguro ti panagpampanunot ko, tatang. Meling, jak mo't makita ti asawam. Nagawid ijay lugar da, nanang. Adda ka di nagapaan yaw. Kabutang nang arudagita second hand nga electric fan kan tugaw a ginatang ko, nanang. Anya kumaaya ti pagbutngan na. Amangan ka noon natay ti sigod nga akin kukwa. Ket simurot ti alalyada dito'y balay. Sobra lang nga agpampanunot ti asawam, Mileng. Awan mo ti mariknak ama di. Idi nagtugawak iti dayta at tugaw itay. Isumat lang ti kunak, nanang. Kumkumpurmin tumat ngamin ti pampanunutan na. Kasaritam to anainbag ti asawam, anak ko. Kat no talaga saan a komportable kadagiti second hand nga usar. Di mo ipilit ti gumatang. Simple mo't gayam ti saan nyo ang nagkinawatan. Sige, kasta ti aramidok, nanang. Naimbag magtanagawid kan, Tomas lakay. Pasensya kan, kadagiti na isawsawan ko bakit. Sobrang amin ti panagpampanunot ko. May papan kadagiti ginatang mo as second hand. Kamalik bakit? Ang pasensya kan. Okay laang lakay. No di mo kayat ti second hand nga usar, ilakok day tatugaw kan electric fan a ginatang ko. Saan bakit? Di mo ilako dagita. Tapno adda pagtugawak no agbuyak iti TV. Sigurado ka kaday? Ibaga kayamit no sana kasigurado. Ay na, agyaman ak unay lakay. Ay, nodan to man makita maasikon han a kabinet. Kaya gumatang kanto man kiday. Tapno adda pangikargaan ta kadagiti badbado ta. Sige lakay, agkita akto.
saan adakas ti maadan iti sikenhan agamay. Tidakas, kat tinalabas a panagpampanunaw na mga nuiso pa ti pangrugyan ti sanyo a pagkinawatan nga agasawa. Anya laki day, malah papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag nga intay pinaulwan. Nalabas a panagpampanunaw. Dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Niptalia Ray. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Anya laki din. Tatang, sumre ka kun iti trabaho. Maan kan tulat ta nalpasa ko na nangan. Ay di ka manin agbartag intun malpas ti trabaho yaw. Diretso awid nga men maryaw. Hun ka di, tatang. Agurnong kakit di iti para iti agbaling nga asawam. Anya nga asawa. Parikot laday ta, tatang. Ay na, di ka agsaw iti customer yaw. Para makita Kita akman intun makakita ka itinalapsat a balasang. Ang mga no agmulagat dagita dadakkel amatam. Ni tatang mat. Agpada talaang mat adadakkel ti matana. Una, ngam no di ka mga asawa. Ay na, atiwon ka anak ko. Gaputa ure dadakkel dagiti mata. At dati ina manangayat kanya. Anya. Apay nga minadi ka pa ilang mga asawa, Mariaw. Kat lagpas ka ni ti kalendaryaw. Anya lagpas iti kalendaryo mat nga ibagbagam. Kat no 30 ti taon mo, Mariaw. Bayamon ta sa asawa. Saan tumot lang ang makisurot kanyak inton matayak. Ay na, gagangay na iti biyag. Anya nga ro ti kayat mau. Agkuy-kuyog kayaw, oray sa dino ti papanam. Kasta ka di ti kayat mau. Gatwa na, asawa nga rod. Rumbang nga rod akadwaan na akanayon. Napay pare, saan mo ka di akayat? Akanayon mo akadwa ti asawam? Sika talaga pare Mario. Alangan mo't aging kay JCR katagkuyog kamay. Lagi din. Agtrabaho ka. Ang mga no agungat ni boss, inton makita nang agsarsarita tamanay. Ala pare, Sikan tumot ngamin. Dito sa asawa ti bagbagam. Kat isumot pare. Mga asawa ka ngaminan. ay na, allergic ko ti babae. Ala, agtrabaho takit din. Saan kan asuman na udita? Nimbag nga malam mo, Nana Marsay. Nagritira kayo gaya man. Una na. Ay, mangtad ka man kititi may isang harak. Agas ti bannog. Ay, awan ngamin para masahe man niya. Hi, Mario. Ay. Oh, di mo't hayra, ta sumungat. Kamusta kan, Mario? Manumanan abulan asaan ta nakita Kamusta? Ay, kat mayat lata. Nataar lata met. Sana kimupas. Nataar ka ngagpaisaw. Yung awan mo't nobyam. Awan serbi tigagat kan taar. No awan asawa. Mabalin ka de, adi ka makibiyang iti saritaan me, Nana Marseng. Ay na, Mario. Bayam lata ni Nana Marsing. Pudno matimbaga na. Anya. Asawa. Awan tumat lang ti maalala dita. Ay, nabartag ka manin maryaw. Oh, my father. Why are you gising pa, ha? Timbagak mo't kan kaasar dengamon ti panagin inom mo iti arak. Maasi ka kumamot di tabagay. Kasta talaga ti biyag ti single, tatang. Saan na balitawan mo't asawak? Ay tangarog, agurnong kakitday tapno mga asawakan. Bareng tumino kamot basay. Inton adan asawam. Yang asawa. Diya kaya ti mga asawa. Mga nusyak to ti agbalin nakaasin ton mga asawa. Mga nusyak to ti agluta. Aginaw. Aglaba. Agraman underwear na. Palaba na. Ay,
pakawan tatang. Ay kat gagangay na Asawam nga rod o ditulungam. Anya nga rod ti kayat mau. Agbyag ka akasla aray, Oo na. Iso nga rod nga dahasawa. Tanda mga sikaso kada tao. Ay na, katulong nga rod ati birbiro ka Mariaw. Saan nga asawa? Mapana ko ni ti trabaho, bakit? Sikanti makamo dito balay. Wen lakay. Ay, wen. Anya ka di ayat kahit mo asidaan inton malam. Urayan niya, bakit? Awan mo't masida nga urayan niya la dito. Sika talaga, bakit? Adakan kan, Nuanya ti adda, di iso ti ilutaw. Wen lakay. Ay, wen. Inalam ka din ti balon mo? Un bakit? Adda ni ti bagkaw. Mangan kanton ton madamdama. Ay, wen lakay. Danag mon aya. Ala, mapan kan iti trabaho. Kataganan nadkawan. Un bakit? Inak nga rudain. Mua. Chup. Oh, pare Mariaw. Apa yan naladaw ka? Itay pay lang agong unget ni Baus. Uwan nga rod pare. Nahangubrak ngamin. Di nakmat riniing ni tatang. Ay na, day tantumot nga main. Kunakmat kan ka, di kag barbartak. Aguri ka, apay ngawan ti bagmaw. Apay, saan ka nagbalawn? Saan nga rod pare? Awan pa'y ngamin naluto ama ka ni Teagsapa. Sa anak to pa'y anamigat. Anya, ay kasano day tan pare? Anyan to ti ka ng ngayon to naldaw. Makamuditan Ay na, day tan ti bagbagak pare. Nuadda ko maasawam. Sigurado nga dagluto iti kanam. Ang mga nuadda pa'y nang banyuskin ka. Kaslasyak. Insaganan di bakit ko tibalon ka. Tanada ka mat maninday ta sa asawa. Mala, agtrabaho tan. Ang mga makita na tan ni boss ng agsarsarita di tawi. Agpungtot to maninday jay. Kasano itan paray? Agawit ka kadiya mapan mangal daw. Kapilitan nun Hello, guys. Imaya, taumay ko itulot ti balon ni Mario. Aha. Naibaga ngamin ni tatang mo, adi ka nagbalon. Ngamin, naaldawan ka. Iso nga inyagan kan, Anya? Apaw! Nagganasan nga, no kasta. Agasang manday tapa nagayat kan ka ni Haira. Manmanuman ti kasta babae. Ay na. Intad mo dahi ito'y balon o di awatag, Haira. Para kan ka talaga dayta, Mario. Agyaman na ka. Agyaman na ka? Tamagustom ti inyag ko abalon. Baliktad Sika kumati agyaman, Mario. Ay, wala niya. Agyaman na iti dahi ito'y balon mo, Haira. Awan anyaman na, Mario. Ala, agpakada akon, ha? Katmangan kayon. Bye-bye! Ay, agasam dat. Babae pa yan, ti umasidagkan ka, pare Mariaw. Mabisi na kon, pare. So, ang mga anak kon. Naimbag nga oras mo, Nana Marsing. Yawatan nakman iti may sa abungan at tinapay. Ikapiktuman, apaman ang makasangpot ak iji balay. Apay, balasan ko. Sa dino tinaggapuam? Iji construction site a pagtaptrabahuan da Mario, Nana. Apay, nabiyom ka din ni Maria. Saan, Nana? Madlaw ko, adi nagsakayat ni Mario. Ang mga noawan at talaga ti panggap na ang mga sawa. Imposible mo't asan nga gusto kad ka kan nakapinpintas ka. Kan adan ka pa iti natalga na trabaho. Asino pa'y nga iti saan ang mga yatkan ka? Ay, nila nga min Mario ti ay ayatak, Nana. Katawanin sa bali pa'y. Diyak mo talaga adi nagpagan ano. Nagkapoy ni Mario na ya. Sige, ipakitam ti panagayat mo kenkwana. Nunasken asulisugam, aramidam. Anya? Ay, anya aklase ti pang magbaga dayta, Nana. Nagalas. Ori kas kasano.
Jak pulos pinanunot dayta. Apay lakay, awan ka di pa'y nobya ni Mario akatrabahoam. Awampay, angam adamot ni Hayra nga gusto unay kan kuana. Angam ti parikaw, kaslasa na kayat ni pari Mario. Ay, apay, napili ka di unay iti babae ni Mario? Allergy ka numat iti babae, kunana. Ha? Angam imposible ma, asan ama in love ki ni Hayra? Ket no nakasingsing pa. Kan napintas ni Hayra. Ay sayang nga talaga, no paluspusan na ni Hayra. Awan mati parikaw, ta single dadwa. Angam ammo pa ya, ni pari Mario. Nangan ka ka din tata. Itay pay alangan mo't nga urayin ka pay laag. At damot dito iti makan. Katuan mo't nga min tatang. Wow! Huhuy! Adobo akar ni ti baboy mo't gayam ti sida in tatang. Napay, napan kayo nagpalingke? Ay saan? Inted ni Hayra dayta. Ni Hayra! Imay dito'y balay? Katuan. Abay, di ka mamate. Ay na, talaga nasingpat na dya balasang. Nagpintas pay. Nay. Kursunada yun sa amat tatang. Sa bagay, awan dakis na. Anya, apay kung maasak ngay. Sikakit di da kayo ti agbagay. Ay na, no siya, allergy ak iti babae. Sana may bagay ni Hayra kanya. No way! Anya! Kunakit din ni tatang kanyak nga armak kano day jay Hayra. Katuan mo't ngamin paray. Paluspok sampay lang ngayon ni Hayra. Kat agayat mo't nga rod kan ka. Ay kasanon ngay no makasarak iti sa bali alalaki nga ayatan na. Ha? Amok akayat mo mo't ni Hayra. Ang mabain ka lang saan ka day? Siguro. Oo, kanya siguro. Tibagam kit day, sigurado. Aramam kit day, tapno agkasar kayo. Saan mo tang umay ni Hayra dito'y balay? Unggag paiso Oh, kapay adi ka sumungbat, Mario. Saan mo ka di anadamag? Ti anya tatang. Ha, nakiasawa ka nun ni Hayra itibak ng agwapaw. Amerikano pa'y kanaw. Ha? Oh, di makalmot dagita dadakkel amatam. Kwa tatang. Naklaat ka niya. Uray di mo ibaga. Amok ana sakit day tarik na. Kaslam tutudok iti dagom tapuso man niya. Da kayo matatang. Apay ko mangagsakit tinagam ka. Kat allergy ka nga rod iti babae. Oh, allergic nga. Ayawanan, Mario. Naladaw ka niti biyahe. Nana Marseng, saan ka di ngayon imay dito'y tirsina yun ni Hayra? Saan na makaumay dayjay? Gapot ang nagawin ng ijibalay day bagyo. Kasta ka de. Apay ngay asan ang nagpakada ni tatang. Birbiro kan ni tatang itay bigat. Siya, ni ka di tatang mo tibang sapsapol, wano si ka. Ni Nana Marsing met. Ay na Mario, aklo nam ngaminan nga agayat kamutan ka ni Hayra. Kwa? Ay na, di ka nagpambarang Mario. Ang mga numasakitan ka laang inton maladaw ka. Di ka ngamin agkapoy-kapoy. Katno ko namat ni tatang ko, anak asawan ni Hayra iti Amerikano. Ay na Mario, kasla di mo am mo ti amam. Kististingan na kalaang dayjay. Sigurado akayat na laang ang makita, noan niya ti reaksyon mo.
Pudno kayo man tatang. Kanya kumati pudnok, Mariaw. Pudno ka diyan, asawa ni Hyra iti Amerikano. Pagkatawa kayo, pay. Sino tinakadamagan nyo iti day tatatang? At dati nakaibaga kanya. Anya? Unay kayo matan tatang. Day talagkat katawa ti aramiden nyo. Sapay nagalas ta katawa yo. Apay, Mariaw. Apay asang kadamag mumutin ni Hyra. Kuha. Apay, gustukan kin ni Hyra. Uwan tatang. Naamiris ko ako sunadak mo't gayam ni Hyra. Kunak man mo allergym ti babae. Idi, tatang. Saanan ita? Ay na, kung kunak laeng nga nakiasawa ni Hyra, kaya't ko lang nga makita ti reaksyon mo. Imposible mo't ngamin pusong batuka. Mbala, ibaga kung tipudnukan ka. Nagawid ni Hyra ije balayda ije bagyaw. Uwan ka nung araw tatang. Ay, inton bigat. Nagluwasak ije bagyo. Sa pulak ni Hyra. Pari Amado, pangasim man. Kaduaan nak ije bagyaw. Ha? Anya ngay taramidan tayo ije bagyaw. Intaman sa pulan ni Hyra, pare. Ha? Apay? Mapukpukaw ay atap no sa pulan ta. Saan? Ngamjak lang amin amo ti balay da ijay. Iso akaduan nak ijay bagyaw. Sa pulan ta ti balay da. Anya? Apay? Mapukaw kaya ijay bagyaw. Tamasapol nga itugot nak. Sikamot pare. Di ka makawawat. Malaman langan. Sige. Kaduan ka mapan ijay bagyaw. Hyra? Anya ka di tinaskan nga ibagam Mario, ta sinurot nakpailaang dito'y bagyo. Umay ko kumaibaga nga agayataken ka. Ket no aklonam ti panagayat ko. Agsublitan iji lugar tayo. Tagden natan. Ay na Mario, sika talaga. Idi awan nobyo, awan ibagbagam kanya. Ha? Ita tadanda ni akon makiasawa. Ibagam maagayat ka kanya? Anya? Adan nobyom? Wen, iso ana saya at imay kayo. Awisin kay ko makit di iti panagkalay sami. Inton sumaruno abulan ti kalay sami. Anya? Kag, anya ngay tirik na mo ita, Mariaw. Nagsakit tatang. Kastoy gayam ti mapay kan ayat ako nada. Unay kayo man tatang. Katawan takpay lang mat. Ay na, no idi pa'y kuma, pinanunot mo dayta. Amangan no inayat na kamot ni Hyra. Saan mo't nga may? Tatunggalag sa uka, allergy, ti babae. Anya nga ita. Masaksakitan day tarik naman niya. Namok to ninton sumaruno tatang. No saan ko matgayam nga allergic ti balasang? Ipudnok to na dagos ti riknak. Tapno saanin na maulit ti kastoy. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay Panang Tarabay. Anya laki din. Antiminda, gumatangak man? Gatangam, ading balasang. Ha? Saan ka na mas daw? Siyak pala ang tagla ko ita. Tawan ngamin na antiminda. Napan ngamin nagpurchase iti lako na ijaili. Kasta ka di? Nga mabit lang Asino ka? Kapinanom ni Antiminda? Ay, kwa. Antik na antiminda. Kabsat ti inak. Kasta. Naggapom nga sulit ti lobo? Kinapudno na. At dabalay mi ija Vizcaya. Nga madatrabaho kija Manila ita. May sak a CEO. CEO? Natalgad ba't nga rod ati trabahom, sir? Sir nga.
Sigagit dimot. Alan ko namlatan. Ayun kaya, anya tigatangam nga eh. Anya nga minang tinagan mo? Hey, kwa? Tanya tinagan ko. Gumatang ako maiti shampoo. Tay man sunsilk a pink. Kan may sa sulfur soap. O sige, mabit lang talag tigat gatangam tanya. Nice meeting you. Ay na, naggwapo talaga na dyan lalaki. Ha? Asino man tinakita magwapo nga ibagbagam? Tika anakan ni Bakat Minda. Nagbakasyon dito lugar tayo ngay. Ay na, naggwapo talaga sika. Gwapo kun ko namanen. Inton ko makita. Kaslamag ga impasikig abigaw ti rupan na. Oho, awamukan tanya. Si kakit timot. Gatuan man, parakin ka ngamin kit gwapo ti pangit. Iso asaan ka makapilpili iti lalaki ang mga sawakin ka takasta ka. Nagaduman na ibagbagamon. Ngam in fairness, gwapo at talaga dahi nga alan. Talaga CEO ang dating. CEO? CEO ka no ti may sa kumpanya iya Manila. Sigun kan kwa na. Naggwapo talaga. Saan ang maikat iti panunot ko ti kinataor na. Sayot. No dayjay ti agdaton kanyak. In just a seconds. Wan ko na ako na. Sayot ka talaga. Sikatan niya. Among nga rod, no adan asawa na. Masigurado ka awan asawa na dayjay, apo. No adakot imbaga na kuma, di nagsarita kami. Ngam awan mo ti imbaga na. Iso nga amok, a free dayjay. Anya lakit dit. Gaya man te, sa dino abanda ti balay datan niya. Ha? Ay, asino at adya ti bagbagam, kanakan. Adda ngamin ti gimatang iti naminsan nga aldaw. Tanya ka no tinagan na. Nagpinta sa balasang. Ay, ni Tanya, tay nagbatit ang babae, ngam nagpintas. At idog ka di tibok na. Wanan te, batit kan atidog ti buok na. Medyo nalukmag. Basta, nalukmag. Nagpintas ka. Hapay, magustuam ni Tanya kanakan. Awan pa asawa na dayjay. Kasta ka di ante. Sa dino abanda ti balayda. Di talang karo ba? Mamigat tantay surok kan kain ton madamdama. Wan man nga rod ante. Sarong karak man inton malam. Ay katwa na. Awan parikot itireta kanakan. Single mo't ni Tanya. Kan single ka mat. Ang mga no isoke de, hindi parakan ka. Nakaw, sapay la ko mga rod, antay. Armam ni Tanya, awan parikot kan kwa na at awan mo't asawa na. Olay kang Danilo? Imbagakmat kan ka, saan ka nung umay dito'y balay, saan ka di? Tanya! Iti kaano man, sa anak nga gayat kan ka kunakmanan. Hoy, di ka pa'y amo ti mapabainan, salbag ka. Saan ka kumamit nga agsaw iti kasta? Amukmet ti mapabainan, tadamit reknak. Ngayon kaya't kulay nga ipalik na tinapudno nga panagayat ko ken kaya. Ay, pasensya kan Danilo. Kas iti kanain ko nga ibaga, awan ti uray may isang ormot ko at umakdar no sikat makit-kita. Anya? Sana kaskan ka tilalaki nga arap paapo kapag kiasawak no bilang lang. Maawatam? Ay, hindi tanyamet. Isa pang-aasim man ta sardangan akon. Pang-aasim ta saan kan nga umay diti balay me. At adala nga makapungtotakan ka. Gumurak pa ikit di ah. Ay, nako. Si kakit din ti pagsaysayak iti oras kon. Ay, Diyos mio marimar. Kas kala naksot adaing iti langam. Danilo! Unay kanta niya. Apay mo ta kasi ti panagsasawang kay ni Danilo. Nalabas ka mat. Kasanumat ngamin? Asino kumatisaan na marurod kan kuha na ngay? Ay, basta. Ay, manumoton adaras nga imbagak kan kuha na. Asaanan nga agsubsubli dito'y balay. Ngam nagkulit ti awanan bain? No, pa'y kasta. Saan mo akaya di tao? Saan mo kumamat nga ikasta, ah? Ay, basta! Marurodak ko naktumat.
Kaslaubing ang kasarsarita. Sana makauawat ti loko. Diyak amukin ka tanya. Napili ka una iti lalaki. Manutawan mon, nga maging gait na. Awan pa'y asawam. Umadanin friendship. Umadanin ko naktumot. Oh, pag kunamat. Imbagakmat kan ka, ngano agdaton kanyak na di nga alan. In just a seconds, yes, adagos ti sungbat ko. CEO ko naman. Anya? Saan akas kini Danilo, nga agmalmalam di taltalon. Iso ano mingmingmingam ti rupa na, agkarkarupa da pa'y kit din itinwang na. Nay, inay. Ay, nagguyawan ti loko. Pudno mo ti bagbagak san aya. Kaslapay naksat adaing ti langana. Ala. Ay, makaparurod ko nakmanan. Ay, kunaklakit din wa sino ti bagbaga ni nanang ang bisita. Si kamot gayam alan. Wen, imayak ta sarungkaran ka man. Ay na, kasi jackpot siya na may sa CEO ti mga sarungkar kanya. Si kagad di man. Ayun gayam, adaman la kayat ko sa ludsudan keng katan niya. Oh, anya dayta? Pudno ka diti na ibaga ni antimindahan niya. Nga aging gakano ita, kat awan pa'y kayan ayat mo. Ha? Ay won, pudno dayta alan. Kinapudno na. Ado mo tinagdaton kanyak. Iso na laang, tauray may sa kadakwada, kat awan magustuak. Kasta kali, amangan kit di mo no siyak ti magustuam. Ha? No kasta, mabaling ko nga rod ti agarem gan ka. Kwa? Ay kat, wala. Itapay laang datan. Ha? Kinapudno na, idi damo pay lang nga makita ka. Agayata kun kan ka, alan. Sayat talaga, ha? Makasao ka mo't. Makapasair mo't ita pa nagsasaom si ka. Pudno mo tibagbagak sana ya. Agasam man. Ibagbaga na pa yung lahang agaram. Ngam nagwan ka dagusan. Salit ka. Oh, kat apay. Awan mo't parikot idi dayta. Kan may sa. Nariknak nga ay ayatak ni Alan. Ay na, naggwapo talaga. Ay, sayot, tiyawanan pa in. Ay, uran niya pa'y tibagbagam. Basta siya ay ayatak ni Alan. Kinapudno na, nakaragragsakak ita. Panagkunak, kat siya kung ti kararagsakan a babae dito'y earth. Karagsakan akong ko naman. Agraraman. CEO ko naman. Ay nako, CEO, tahupam. Sapay la ko mga rod, tasan kan tong agbabawi anagayat yan ko ana. Saan to pulos ang mapasamak na itabeshi? Ay ayatak ni Alan, manipod ulo aging gamukod na. Iso ang masiguradok, sa anak to agbabawi, kunakmanan, anya lakit din. Naibagam ka din, kinitan niya, ti maipapaniti pa nagsublim di Manila ita alawas, kanakan. Ay, kwa, saan pa'y nga rod ante? Ibagam akan ko na, tapna muna. Agpasyar kami intun bigat, ante. Ijay kong tulang nga ibagakin ko na. Kan may isa, amuna mo ta nagbakasyonak lang dito'y probinsya. Sa bagay mo't kiti ayawan kayam. Kat kumusta ngay mati, may sabulan niya wagayan ayat kinitan niya. Awan mako na kante, naragsak akadwa ni Tanya. Oray nagbatit a babae, saan aboring akadwa. Kanayo ang agkatkatawa. Ay iwan, kasjay ni Tanya. Nagrabaw tiraragsakan na. Oray saan ang nakakatkatawa ti ibagbaga na. Nga makakatawa ka, gapo iti panagkatkatawa na. Wan nga rodante, naragsak ko naktumay. Ay nasayat ka din kasta. Barang isoon ti babae aparakan ka, alan ka nakan. Kaya't mo sawan, agsublikan iji Manila ita alawas, Alan? Wen, Tanya. No kaya't mo, itulod ka. Ha? Sigurado ka?
Wan, anya lakit din. Awan mo tita duma apakakumkumay-kumak ita. Tila ang salon ko nga mabalin ko mat nga isaray ti talo nga aldaw para kan ka. Wano saan? Italak ko pa lang itigayam ko abakla. Ay nako, mapresar ko mo ti oras mo kanyak, Tanya. Kasta ak nga gayat. Itad ko amin akabailak. Alaman nga ron, itulod na kaya Manila. Saan ka matanagan? Tanawaya mo ti boarding house ko ijay? Nawaya apag dagusam. O sige man nga ron. Ibagak itigayam ko ta isopay laang ti baka mo iti salon ko. Itulod ka, Alan. No lumabas ka laang man. Tumanalyaw. Anya, anak kayang. Unay kantan niya. Ultimo pa nagtalyaw ko kayang kakit at dalata may bagamit. Tapno mom Danilo. Adan ka ayan ayat ko. Iso ni Alan. Akana ka ni Auntie Minda. Anya? Iso ti kayat ko gaputa malaksid iti kinataar na CEO pa iti may sa akumpanya iti Manila. Maawatam? Ha? Sana kaskan ka. Agmalmalang nga dalatan iti taltalon. Iso nga agat pitak ka. Ay, kan may sa agkarkaro pa kay peki din itinwang mo. Ayo. Nalabis mitilita pa nagsasauntan niya. Imbag mata nga bakis ti. Ibagbagak lang tapno sardangan nakon. Kinlalabas ka pa lang dito arubayan mi. Huh? Ay, una yan pusok. Itatanaam mo amon nga dan kaayan ayat ko agwapo kan CEO. Sigurado, sardangan nakon. Saan ka akayat? Awan ayat amariknakkan ka. Ay, agrup-rup pa ka anuang. Salbag. Ngalan, api nga data dito'y. Nagbangsit matan dito'y palengke. At dalabit urayan ta, Tanya. At dangamin katrabahwak nga da ditoy. Ha? CEO ka di matlang? Kwa? Saya at tagdakan si Kaalat. Agasam man. Naimbag man ta na-enjoy mo tinagbakasyon ore si uutang ka. Ni mamlani mo Pudnumet. Mano nga awag ken text ko ken ka. Ngampulos saan mo nga sinungbatan. Agkumboy ka tapno ada pambayad mo ti utang mo. Mabit lang si kaababae. Anyang agkumboy nga ibagbagam. CEO ni Alan ng pagkumboyam kit din? Ha? Anya nga CEO nga ibagbagam si ka nga babae? Agraraman na CEO. Si uutang nga iso. Tatno ammom anya. Ado tinakaut utangan na day Alan. Dito'y palingki. Saan lang nga 5. Wenno sa nga pulo. Wenno ba inti a tao. Anya? Utangan na. Gapo iti nagadawa palastog kas kadaan niya dita. Nuti ko na ken ka. Ket CEO iti may isa nga kumpanya dito'y Manila. Dakkal nga ulbod. CEO nga. Si uutang nga iso. Napuklan nga ulbod at talaga. Anya? Saan lang nga si katinang ibagaan na iti kasta. CEO ko niti may isa nga kumpanya. Ngam saan mat? Kumboy dito'y palengke nga nagado utang na. Si uutang nga parswa. Salbag! Unay mat akin na ulpad mon, Alan. Abay, naramin mo kanyak tikastoy. Tanya, pakawanan na kuma. Pakawan? Naramin ko na ijay. Gapu iti napudno apa nagayat ko lang ka. Diyak ngamin kahit nga aminin ken ka akong buyak laang dito Manila. Tanong kas na timbaga, sigurado asan lang ay naklon. Uy, ba't? Nasaysayatan na yung pagkatipod no? Nagtikas na ngayon ulpodan na? Ang mamalan, nalaing kamat ka. Pang CEO talaga ti panagpampanonot mo? Nagti paglaingap ka ti agolbad. Salpag ka? Pangasim Tanya. Saan ko maala ito iti makagapotap no gumuro ka kanya? Ikarit nagtrabaho para kadata. Ay, saan? Makasapulak iti kwarta iti bokot ko abanog. Manipon ita, aglinipatan. Anya? Awanan ka iti bain. CEO ko ng kanyak tagayam. Si Uota? Uy! Una yan. Ang
Agsarming ka ngay nga ta. Tapno makitam day ta ay bags mo tanya. Pangaasim man ta saan nakakatawan na kasta. Ad-adda marururoda. Marurod ka ay ti day nga alan. Sana kanya. Oho. Namati kan tumat ngamin iti kunanakin ka as CEO. Iti may sa kumpanya. Otot. Si uutang magayam. Ay, makapasan na ay nga ugali ti may sa lalaki ti kasjay. Nagulbod kanyak. Tapno lang maalan at tiriknak. Ay, naku. Kanya nga ita. Si kalangarod tinapasakitan iti kas naunay. Ay, kanya laki din. CEO ko naman. Si uutang. Funny. Ti kaano man, sana kung nagayat iti lalaki. Asaan ko pa'y unay nga am mo. Dayta, itam lang mapanunod dayta. No ni Danilo siguro tinaklon mo. Awan, ti kasta pagparpari ko tamita. Salbag ka. Anya? Nakababain ka ita kini Danilo. Imbagbagam ken ko ana asardingan nakan. Gaputadan CEO a boyfriend mo. Ngam si uutang matgayam. Anya lakit din. Ay, tanya, kumusta ngay metente si uutang a boyfriend mo? Anya? Kastaw na abain ako, hindi na ako ng kanya kasi iti maisa kumpanya di Manila, ti kain ayat mo ya. Ngay, hindi na abwak nga ulbod lagayam, hinayan ito. Ay na po, kastaw na nga katawak sa ka. Sarit nga anak man, Danilo. Napyapya kanya taulak ko na makaluplupak, tinuang ko kit sa anak nga ulbod akas kinialan nga inayat mo, gapulay ang tanak ko na nga CEO, uuts. Anya? Adal day taken ka. Asaan ka abastag talak iti tao anabiit mo pa anakita. Ken namam mo. Taamangan no pagbabawyam anamam mo ken inayayat mo. Inayan ito. Danilo? Anak kayang. Ulay na kulapayak aman nalon inya. Rakit dinapudno ti panagayat na. Saan nga ulbod? Saan ama nagpamalang a CEO? Ngay kinapudno na. Ket si uutang met gayam. Naglukoy joya. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Day, narabyan ka matsi ka bakla. Ha? Ay, una na. Nag-overtime kami, nagpuros, iti bunga ti kamatis, amulan ni Uncle Pedro, ibangkag na. Ay, nagsayatan ngayon no kasta. Dakkel mo't at itangdan nyo kan kwa na, tag-overtime kayo pa'y gayam. Manong ay titangdan nyo iti agmalam. Ha? Ay, kwa, basit lang nana. 600 ti agmalam plus 150 abayat ti overtime mi. Tap namalpas lang ti panagpuros. Isa 750 amin Nay, dakkel mo't gayam. Basit lang nana. Umanay nga igatang iti abasto, dagiti kakaanak ang agis eskwela. No, makitangdan ko mamot ti manugang ko. Ay, nasaya at kuma. Ha? Nagsadot to mo, ti salit nga asawa ti anak ko. At dalatan iya unag ti balaydang agmalmalam. Anya? Ti amo na laang nga aramidan, kat agpadakkel iti mabagbagay. Hay, anya lakit din. Ay, sana all, nana, agpadakon. Di may kasanumot anay baga nagsadot ti manugang mo. Kat, nagsadot mo ta talaga. Ay, apo, nagado ngamin ti mabalin nga armon ti anak ko ide. No, apay lang ngamin aday di aberta ti kayat na. Anya? Nagsadot kunak tumot.
Sakpayan ti masiksikuran na mangkitkita kan kwa na nga dalatan ija unag ti balay da iti agmalmalam. Ay, salit! Mapalpalabas ko may titibinigat na mapanay tultulod ti apo ko medyo pagadalan. Wow, nagitultulod. Angam no, kalpasan na kuma, ti panangitulod na. Mabalin mo't amapan makitang dan akas kini bakla. Sa dino ay at ipakitang tangdanan ni Baklay ta. Kat no makitang tangdan nagpuros itimulan ni Pedro Akamatis ijibang kagda. Nagdakkel ti tangdan na si ka. 750 iti agmalam ko naman. Nagdakil nga ron ta. Nagdakkel kunak tumaut. Kaslakas to'y ni kadakkel. Iso ano makitang dan kumamot ti manugang ko. Ay nasaya at kuma. Ngam, kasta unay mo't asadot na. Ay, yan niya laki din. Ay na, uray si ka, imbaga na kan kati kasta, mare? Katwan, nagsadot ka kano manuga. Ay, makapasan na ay. Ngam ala, wanan man. Nagsadot na nagsadot. Basta amok iti bagik, amino-minuto kat adamot ar-aramidak. Katwan. At papikto ka kit din iti daya abakit. Amumutin ti ugali ni katugangam. Nagala sipod pa'y. Sa bagay mo't kit di ngam ala, bayan talata. Tano dumakkel to dagiti anak mi, tay saanan ang masapul nga itultulod kan sukunan iti pagadalan. Makitang danak to mo, tapno awan makunkunana. Di ka latabaybay ang daya abakit. Naganglem to malati payod na. Ay, una yan. Naimbag ko mga ron na ibaga namat. Nga isunti mangitulod ka dagiti anak mo iji pagadalan. Tapno makitang danak nga rod. Ngam saan mat? Awan mat. Adalahang di ta igid amapan makichistismis. Ay, nagalas na talaga ti ugali ti katugangam. Katugangan apulos ajak arapaapen. Never anya laki din. Amom lakay, nagalas at talaga ti ugali ti inam. Ha? Tapay manin ba kayo? Ay, agasam man, tamapanakmot gayam ichistismis ka dagiti kaaruba nagsalutak ka no. Ay, apo aya. Anya? Inal daw arumrumuharak amang itulod kan mang sukon iti anak ta iti pagadalan. No maitulod ko ida, agawid aktap no aglaba, agdalos kan agluto iti pangaldawam. Sa ita, kasjepay lang, ti mapan na ibagbaga? Anya laki din na ni nanang. Bayang, takasaritak tuman may papaniti day ta. Kasarita man, naimbag kumamad nagpresintang agitulod ka dagiti ubing, tapno makitang danak mat kuma, ngam saan mat. Napigsapay ti inam, ngam tila ang makichismis ti paglaingan na. Ha? Anya? Ay, pasensya ka noli. Ngam talaga ang marurodak iti inam. Nalabas mat nanti mapan na ibagbaga nagsadota. Makapangariat ko naktumat. Nanang, apay mo't akas jay ti mapanyo ibagbaga kadagiti karuba? Ha? Anyat ibagbagam nolay. Amin na mapanyo ibagbaga iti karuba ang nagsaduta asawak. Itandanon damot lang ken kuana. Aniya? Nanang, pangasiyo man. Sardengan nyo day tangar aramidan nyo. Saan mo't apod no day ta? Anya saan apod no nga ibagbagam mat? Kita man dagiti kukumari ni Berta. Makitang tangdanda. Amo da atulungan ti asawa da. Gam ti asawa ngay kuma. Anya? Adalatan iti balayaw nga agmalmalam. Tila ang agpadakkel iti mabagbagi ti amo na nga aramidan. Ay, anya laki din. Nanang? Syakti inam. Isu arumbag lang nga syakti kanunungam. Saan kat ati asawa mapinidot mo lang ni tayong igin? Hay, salbag! Nakasarita ko ni Uncle Pedro, kumare. Kasta ka de. Kita niya nga iti kunanaking kamare. Ay, kat nagwan Ay no, nagsaya atin no kasta. Agkadwata nga rin ang makitangdan ken kuha na intong bigat. Wan ako kumare, umayak man mat. Kasanon nga dagiti anak yo. Apay, nagpresenta ka rin ni Katuganga, mamangitulod ka dakwada iti pagadalan. Ay, patsyamot na dya kumare. Nilakay ko ti mangitulod kadakwada tawan trabaho na intong bigat.
Ay, kung nakalaki din nun ni bakit minda ti mangitulod. Busy dayjay, Mari. Busy ang mapan makichismis karagitipada na chismosa karoba. Bayam latan mare. Tinapatag, amom iti bagim asaan apod no ti mapan na ibagbaga nagsadot ka. Anya laki din. Dadaol samot ang ti panunot ti inam, Noli. Ay, diyak mawatan ni nanang. Uray ka sa nutipan nakisarita kan kuana. Kat kasla saan na mauawatan ti maibagbaga. Kat, adakan ka day ta, ano kanunungam ti inam? Sa bagay, pudno mo timbaganakan ka. Iso ti inam. Iso arumbang lang nga iso ti kanunungam. Anya? Uray sana na saya ti aramidan na kanunungam lata. Salit kay di. Bakit? Saan mo takas ta? Anya, saan? Wan gayam. Awan trabahom inton bigan. Iso asi kapay lang ti mangitulod kan mangsukon iti anak ta di pagadalan. Ha? Tainak man mo't makitangdan. Bakit? Pudno ti bagbagak. Nakasarita ko ni bakla. Kastamotan ni Uncle Pedro. Inak mo't makitangdan tap na awan masasaw ti salit nga inam. Ay na! Makapangariat mo't ka! Nay. Apay nga si kamot ang tinangso kon kadagiti ubeng. Apay ti asawam. Napan nakitang dan nanang. Anya? Wala nang. Napan nakitang dan na nagpuros iti kamatis si and Uncle Pedro. Apaw! Talagaan na paano nakitang daan. Siguro, tapno adamot pagpariband na. Akas kadagiti kukumari na. Nanang? Amok, ti ugali ti asawam nulay. Adap apal na. Isu nga uray nagdagang ti panawan. Napanmat ko no, nakitang dan kun date. Ay. Nakitang dan nga. Oho! Tapno lang ada pagpapintas na. Salbag! Emang, saan ka talaga mawatan? Ha? Idi saan pa makitang tangdan ti manugang mo? At da maibagbagam ken kuana. Sa ita na pa rin nakitang dan. At dalta makungkulam. Katpudno mo saan aya? Hindi. Kundit lang nga makitang dan na tapno da pagpapintas na. Nakitak nga men, hindi na minsan anak kapariband ni Luisa ka. Sigurado nga umapal, tinagsadot ang manugang ko. Isuan na panmutan ka no, nakitang dan Hey, diyak kamuking ka nga bakit? Nagdagaan ti panawon ita, gam na anusan na, at talaga, tapno lang ada igatang na iti pagpapintas na, aniya lakit din. Ay no, apo ayo! Agong ungat ka manan bakit? Wanan ba ina talaga ti inam nuli? Anya? Taapay manan ni nanang? Idi sa anak ang makitang tangdan, napanainis istorya kadagiti kaaruba nagsadutak. Sa ita, anak panak nakitangdan, at dalat na masasauna. Anya nga tayo ti kayat na! Ay, bayam latta ka din ni nanang bakit? Aw-awatan ta ka dilat, santa bakitin. Makaw awatak matkat, ngam nalabasan ti inam. Pasig mo na kay babay naktiraramidan na. Nguray saan matapod no, dagiti mapan na chismis. Bayam ta kasaritak to. Ay saanan? Uray saan mo nakasarita? Suntumot lang awan pagbalbaliwan na. Anya? Agawit kami langan ni Jaili, alaak dagiti anak ta. Agdandang kayo nga gina. Kanunungam ti inam nga awan sarsadbi na. Salbag ti amin na salbag. Ay pangasim kumare. Saan nga angawon akasta? Saan ka agang angawon kumare? Pudno ti bagbagak. Apag isong agbakasyon na nagiti ubing. Isong agawid kami langan ni Jaili. Ay, unay kat ngaminan ay da diya katugangam. Nagalas na talaga ti ugali na, pati rupa. Agasam man mat? Idi sa anak ang makitang tangdan, ada masasauna. Sa itari mo arak mat anak kitangdan, adalat ta! Ay, hindi ka pala dinurab tagnaka. Salbag ki di dayjay. Nauma ako na talaga, kumari. Diyak kumakait ti agawid ija iliming, no kastoy matlang nga kanayon. Ay na,
Saklatan ti umadayo. Makapasin na ay kamot, Berta. Makapa-stress tumot naman ti katugak. Isudalatan nga ginatiagdan na tagkinkinawatan damat. Isulatan ati mga sikaso iti anak na. Anyan lakit di. Anya, ay nagawin ang ni Berta iya ilida. Kat, intugot na nagiti ubeng. Wana nang. No saan ko mga minakastater aramidan nyo kenkwana? Saan na kumaan na panunot ti kasjay? Anya, Nuan niya launay ngamin ti mapanyo itis-chismis iti karoba. kwa. Anya nga ita. Napunuan lang arot ti bakit ko. Nagawid lang arudan. Ay po, dahit ako matibaliwan yung aramid nanang. Bakit kayon? Ngum kastabay laang ti pakumikuman nyo. Ti agchismis iti tao. Ti dakas na. Ti manugang nyo pa mismo. Kwa. Anya, pakaragsakan nyo kadi apimanaw dagiti agiinak. Saan ba't akasta, anak ko? Anya nga ro dita. Mala, di ka madanagan. Agsublidan to ka din ulay. Dalag mon, aya. Dita, pimanawan ti manugang mo kinapukom, kapitaramid mo pakpakitan. Si kakit di ma. He, no saan kumagapoy taramid mo? Saan kumamapasamak na ita? Day tangiwat munto mangamin ti problema, yalaki din. At sublidan to ka day, imposible mo't ano, jay dalatan, kunana lang mo't day, Ay, kit numapasamak na itang agsublidan tao. Pang-aasim ko matasardeng ngame, ti panagchismis mo iti manugang mo. Katuanan, anyangay nga raw. Nagsingpit ti manugang mo. Mapan mo ibagbag iti tattawa, nagsadot. Hindi nga ita, saan lang aro na nakaano sayin? Ala, Ustawn, agsublidan taw kunak mananay. Bakbakitan ka, kaslasan na makamaamiris. Ay na, makabanog laki din ay ati aglaba iti kawas mao no lay. Ha? Sa anak pa'y anak kaluto iti pangaldawam ata, naglabaak mga raw. Anya ita, mariknayo ang makabanog tar aramidin ni Berta idadapay lang ditoy. Ha? Nanang, no saan ko mangamin agapu itaramid yo? Saan ko maamapasamak ti kastoy? Mala, hustaw na nakaw. Pasensya kay kuman. Amok mo't abidot ko ti amin. Kasaritam ti asawa, tagsubli na dito yan. Taiso ti mga sikasukon ka, ay jak magayam kabailan. Anya? Ibagam kan kwa na saanan ang maulit pa ti inararamid ko ide. Promise! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.